abantu namhlanje abazothi Nkosi siyakulalela for obedient, because obedient is a friendship. I-obedient ubungani wena umngani wakho omkhulu ukulalela. Awu amen bazalwane. Amen. Ngihlezi ngisho mina ngithi mina into umeke wake wayilalela nje. Be careful ukuthi phakathi ukuthi uyivumele noma ungafanele uyivumele. Ngoba sewuyilalelile. Yeah. Kunamandla ekulaleleni. Sila namhlanje sikhona ngevangeli salalela. Yeah. Ula namhlanje ngevangeli walalela. Amen. Usenkingeni engaka namhlanje walalela. Lezi inkinga okuzona ukuphoseka kuzona ezingaka ingoba walalela. So obedient is power. Sengiyathandaza sisumeni siningi ngenyanga.